Le nna ke mona ke seletho ke le kgutsana. Imanje ngelitho ewamona phakamisisana. Le nna ke seletho empa ke kgotjwa ke mme hore ke phamise letsoho. Ezweni elikude kangaka baseNatal. Lefatsheng le hole la Natal. Abantu baseMlazi naye imana yehlile eMlazi. Batho ba Mlazi manna ke eo e theohile Mlazi. Ke dumedisa mme ke dumedisa le setjhaba sohle le bontate bohle. Ngoba ngibona sengene endabeni engakabingeleli. Ke bona se ke kena tabeng ke so dumedisa. Abantu baseMlazi imana yehlile ezulwini. Batho ba Mlazi manna e theohile lehodimong. Omunye nomunye makasithathele. Omuntu ongayikele mana ke yena. Aphile ngayo endlini yakhe. Aphile ka yona motseng wa hae. Nabantwana baphile ngayo ezikolweni. Le bana ba phile ka yona dikolong. Yehlile imana namhlanje ingele kule ndawo. Ithewile mana Mina ke ngikhule nomama Dlamini hayi wena. Naki ulile le mama Dlamini mina mfikazi walo muzi. Ungamuthola. Okuthula amabheza. Wathi mayifikile kwelaseGosplan sobabili lakanye. Une ara fihlile Gauteng Riplane ka letsatsi le Okuthula amabheza. Lo muntu lona mama Dlamini uhambe uqine. Muthi ona utshware utise. Lo muntu lona uhamba enyathelweni zakhe unzima kakhulu. Muthi ozabanga ngoba bekazikhithile bekanikele ngomoya wakhe wonke. Unayinetsi nje yakhe wayezinikele kuJehova. Unalele impilo yayo uJehova. Okuthula amabheza. Ngiyabakhumbula namhlanje nafika kule ndawo yabo. Ngiyabakhumbula manje nabo isikhathi eside. Akifisa thina nabo nabo bengabasimama namhlanje ngizongena kule ndawo. Ngoba ngazi yena. Ubani kitsiba yena. Okuthula amabheza. Kungakona ngibona namhlanje ngathi mama Dlamini ngaleso sikhathi ngamama baze bahamba futhi emhlabeni ngizabaza abantwana babo. Okuthula amabheza. Ngiyambonga uNkulunkulu wabamasangomyana namhlanje incwadi ikhulunywa ngabo baba kuthiwa bayangizungeza bangizungeza abantu bayangizungeza kodwa ngegama likaNkulunkulu ngizobabiza la Jesu. Okuthula amabheza. Bayangizungela bayangizobazomba. Omnye nomunye ngathi ngaphatha igama likaNkulunkulu ngoba igama likaNkulunkulu yokuchitha izitha ichithe imilingo yonke. Okuthula amabheza. Kuthiwa ngivuleleni isango lokulunga ngingene ngalo ngoba bonke abalungileyo bangena ngalo. Okuthula amabheza. Khalela umoya wami amlelitho endaweni zikaNkulunkulu ezimele ngibonga ukufika kwelizwe laseMlazi. Ngithi bantu baseMlazi nayo imana masanukulala ningalali. Abantu abahola imana bahlala bagijima. Okuthula amabheza. Abantu abahola imana banabo ubuthongo. Abantu abahola imana omunye nomunye bakavuka ekuseni uthi sitensi basamali alutale ngiyadiphello mataso lapho uphile abashakula abuka thandaze athi Jehova uNkulunkulu kabamasango bengiyini emhlabeni namhlanje ngazisile lezi zinto namhlanje ngiphila ngegama lakhe. Okuthula amabheza. Omunye nomunye azikhethele ngani bantu baseMlazi omunye nomunye azikhethele indlela le omunye nomunye uyazikhethela indlela ahamba ngayo. Wena okhethayo. Okuthula amabheza. Noma wenzani into embi oyenzayo ukhethayo akekho umuntu okusunduzela entweni. Kodwa mina ngithi sukane entweni ezimbi. Asizene ekukhanyeni. Ukuze nemisebenzi yethu yokukhanya ibonakale. Okuthula amabheza. Sukene emisebenzini eminyama. Ngoba umsebenzi omnyama awubonakali. Okuthula amabheza. Jehova ngeke asichithele izitha uma kwathina kwasathina sisemnyameni. Sisabheke izinto zala emhlabeni. Sengathi bakwaDlamini bangazilatha izinto zomhlaba. Singabheki izinto zasemhlabeni mama Dlamini. Izinto zasemhlabeni nabogogo nabomkhulu bazichiya zikhona la emhlabeni. Okuthula amabheza. Kepha kufuneka umuntu abeke indlela yakhe ulungise indlela yekhaya. Silapha ngokulungisa indlela. Silungisa indlela masipha. Omunye nomunye makalungise yakhe indlela.
maqesa uma usebenzela zokuthi kufanele uhlale uqhiyana laba Kristu alala akakho umuntu olala ubuthongo okuthula maqesa uma iphaphama uyakukhathandaza eze ijoka lakhe lisinda ngokuthi mama mayeze kule ndawo lena umama mayeze kule ndawo mehathi lemon lethi mama uthisitse mani masanuyeka ke kusuke thina lesikela iqhubela rona rinjehule mana rinjomka mani khona abantu baseliteni bantu bamla omnye nomunye makabhuka tha omnye nomunye abhuka sebenza omnye nomunye abhuka za ukuthi yena ukuze uJehova awuwe uJehova kahambisana namabhila Jehova kahambisana nokuqili Jehova kahambisana namamene ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu usuke ukuqilini usuke kumenemeneni usuke kuzo zonke izinto ezimbi uJehova uyakuba nawe uthula amaqesa moyana wami namngelisonda Jeze phalela abantwana basemlazi ukuthi le imana mayichithwe la nizayifuna ngelinye ilanga omnye umuntu uzayifuna ngelinye ilanga ungabheki omunye umuntu athi ubani ngoba uyakwenza omnye nomunye akazifune yena ukuthi ufuna ukwenza uye ofanele akhele ukuthi ukhetha ini ukhetha indlela yekhaya unandala mhlawumbe uzaba nazimoto ube nayo yonke into kodwa siyaphela ufuneke umoya kaNkulunkulu kuphela uyakuzwa ukuthi uthathe isingaka usebenzela amalanga kaNkulunkulu akakuhlona uhlala uphila usemhlabeni kanti uphila usebenzela ngoba lezi zinto bokubambelele kizo sesithile manje ukuthi wena umephi uyemikayo uthola amaqhalela umoyana wami ngicela ukuthandaza nami ngizisezoneni ngikubhala ithapelise lifathi kulahadlawulathi ngaphakathi kwelizwe lelo ababili abathathu abavumayo ukuthi bajumela isifundisi esisaguqanako kuleya ndawo ngoba ningabababili ababili bangavumi ukuthi lo muntu unesifundisi uJesu Kristu kodwa babewaphula nawe ukuthula amaqesa ababili abathathu nabo bazabe bavuma ukuthi impela le ndlela yakhuye ngomthandazo kodwa bayathandaza ngako ngithi omnye nomunye imana nayehlile akudlala umuntu waNkulunkulu asikazi azochitha imana kule ndawo akubona ukudlala uyayichitha le mana nawe mama uphume ukuthi nawe ukuthi yakho liwela ke hawo ayisi kubantwana kuphela nabakho abantwana batshela ukuthi ebantwana imana yehlile omnye nomunye makasithabathele batshele futhi ukuthi umuntu mayithabathele imana makasuke entweni ezimbi ukuze imana isebenze ngayo ngoba makasahlezi ezintweni ezimbi imana ngeke